Ganado kiteb żewġ volumi u 3 Right Malta tinbidel. Bdejt nagħmel xi noti u diġà tajtu heading kieku da Right Malta tinqaleb ta' taħt fuq. Għax minn żmieni minn għall-gwerra x'ismu huwa tremend. Sar fi żmienu ma fi żmieni x'ismu ġifieri hekk huwa ngħidu telecommunication hekk pereżempju nieħdu toroq la kienaw traffic lights. L-ewwel traffic light kienet il-bla tal-bajda. All right? La kienaw VRT, la kienna global warming, la kienna AIDS, la kienna turisti kont tmur titla' niftakar titlaq minn Johanger. Konna nkunu 4 forsi 3. Ġifieri la kien hemm television fl-uffiċċju. Kulħadd ipejjeb. Kulħadd ipejjeb. Pejjeb fuq l-ajruplan. Anka sigarru fuq l-ajruplan. U mbagħad at one time kienu qed jagħmlu one naħa u mbagħad wara dana u mbagħad xejn. Ġifieri niftakar l-establishment of Air Malta, is-civil service kif kumpaniji, pereżempju kelli kumpanija dik li semmejt iktar pre-stress 999. Li bat tiġi tax-xetan jgħidula jew illum hemm over 100,000 irreġistrajt ditta ftit ilu xi 150,000 ditta reġistrat ġifieri. Malta. Maltin. Yes, Malta ma tarafix illum, ġifieri. Issa jiena ngħidlek it's not for the better għax il-bieraħ biex minn dak kont ġej nintaqgħu miegħek. Gridlock, all right, issa deka all right, one off, imma malli jkun hawn traffic incident żgħir in a main road like regional road, you've had it. Ġifieri il-karozzi taf hawn Malta per capita, all right, hawn iktar karozzi milli hawn mill-Amerika, mhux per capita, ġifieri. Mhux hekk. So, l-istess daqs kemm hawn popolazzjoni biegħu 40 kuljum, 40 karozza ġdida on the market kuljum. Ġifieri dan I don't know where this is heading. L-oħra, the foreign nationals li hawn m'għandi xejn kontra tagħhom, però ma tkunx taf titkellem bl-Ingliż, ma tinqedix fil-xismu. U anke tkun taf kien mort nieħu drink ta' sliema u rrid kont għadni mal-mara insomma, il-mara kienet ta' ħajja I mean. U ordna gin and tonic. U irridet tonic ma rridx gin, gin and tonic and the tonic. No, għalt li the tonic, there is a tonic. No, I want separate, I know, gin and tonic, but I want separate tonic. No, you don't understand. You know, it is very... So, xkud daqet ma jifmux, ġiviri. Kelli għandi minn daw l-esperienzi jenu kol. So, yes. Nasfaw ħafna jislet jismawna li kellu minn daw l-esperienzi. L-iktar wahda jena li d-dejjaqni, having established li jien personali as such ma namilx ok, d-dejjaq ma jkollix, manġorx wallet, forsi sibli 20 euro nek, jew forsi 50, all right, għaw naf min, għaddi ħabib tijaj, li jinek ma jkollix ma jkollix 500 lira, 500 euro fuq, ma jkunx jismu, he feels safe, għandek il-credit cardu, you can pay yourself, jismu. But having established the value ta' li għamma l-flus, li fizmin mosja, dak izmin kienu jaduraw l-alla folozzaw tal-dal. L-lum minn flok il-mammon għandek il-flus, alright, kullħat mħuħe. Naħseb li ir-reba li għaw għal-flus, alright, kullħat nesa values u disemmet anka il-president tajjeb fil-ġismu taħħa li għettajt xmeta għalla speċi kħet jitkellmu fuq korrabx għatlu xinnis għandhom priority. Dak li jkun, jgħalli kiena xippur tal il-korruzzjoni. Mux kullum kien, veru kullum kien, imma jek jena nista naqla li jira iktar ħanuqotna niddejja għaxaw dawk, jew għaxaw il-turisti, jew għaxaw il-construction. Kulħadd jara għax il-ħajja for some veru improved. Salli għaljem ċertu ammonta
nis li hu near poverty line, dak I know for certain. Ma tarax nis barra jittalbu, it's true. L-Italja tara, l-Amerika rajt, tiskanta ġifiri, dika u kol fenomen. Pero anka di tiġi tal-shelter, u homeless, jekk inti għat mal-mama, jew mazzija, jew man-nannu, dak xorta homeless. Pero hawnhekk it's not quantified fil-xismu ġifieri għaw element ta' nies li marru ħajja. Pero maġġoranza ta' nies, yes, they have improved, għax l-ekonomija is good, veru, dika veru. Pero at what cost? At what cost? U di meta tfaħħom fil-bilanċ daw l-affarijiet, ġifieri tikkonkludi Jiena- l-ewwel li ma Nikkonkludi. morniex għall-aħjar. Nikkonkludi, yes, jien nikkonkludi li in my time we were better. X'inhu ma d-deċiżjoni tħżiena li ħadna għax sintendi jiena nħoss li l-ekonomija hija tajba. Hija huwa sinjal tajb jew Yes, tajjeb, all right, ma. għan tajjeb. Però ovvjament kollox fih prezz. Yes, eżatt, U inti eżatt. bħala xaħat li Yes. kont fin-negozju tifhem li Yes. jisma' billi għadha xi ħaġa ma jfissirx. ħarajlek. Għatlek li għadni kem ftaħt di taġdida biex tiftaħ account, biex tiftaħ account, I know anka jew biex titkellem ma' xi ħadd minn bank, xej, ma taħbaċ. Jekk jgħidu jkellmu huma, għalas ma tirrispondix u x'ismek kuljum u insomma u l-aħħar transaction li għam kaman. Esma, isdis għattilhom darba minnhom dina investigation you're just checking my xizma. Jimporta tajli minn int. Jien nafma minn l-ma tajba, int tistaqsini dak l-affajt kollha, jien ma stax ngħidlek. So, yes, life for the businessman is very difficult. Dil-biċċa xogħol ta' money laundering, mhux ħalqot ngħidlek nitlu f'ċertu x'ismu ma miskin dak forsi għax tilef irċevuta tal-vet spiċċa jagħmel xi ġumej ġewwa. U minn dana, so yes, hemmhekk m'hemmx, there is no real x'isma justice there. X'u mal-lar deċiżjonijiet li ħadna allura biex wasalna saw? Għax kell jien kif narajjen mill-perspettiva tiegħi, speċa kellna pajjiż li kienet jiżviluppa u ovvjament ikun hemm ħafna opportunitajiet meta kollha dat tip ta' pajjiż. Le, l-ekonomija. Però x'imkien ħadna xi deċiżjonijiet li ma kinux tajbin żgur. Il-modell ħażin. Il-modell issa da ma stax tirranġaħ f'daqqa. Ma stax tajt issa f'daqqa waħda barra, issa bil-mod il-mod. Il-modell li għaw of this, the construction, tajjeb, and you need people for it. Għax ma kellu ma tarax Malti jiġbor il-refuse, ma tarax Malti f'construction site. Kolla foreigners, we need these people. Ordna xi ħaġa, pizzo ġibielek delivery, ta' affarijiet kum detajt li ma kenniex qabel, ġifieri. Għabel kena tal-kull pastizzi għaw tal-qassatat, ġifiri tmur inti. Ġifiri xem ħazin fil-modell li. Le, we are, the island is bursting at the seams. Kif nsewwa? Issa, dika, it takes time, meta tamel zbal bħal dak, jek nista ngħidu zbal, mux ħajkun bil-mod il-mod, jek jena in the last year or two, I became overweight by 20 kilos. Ma nipretendix li s-saada dawk il-20 kilos bil-mod il-mod, ġifiri. Il-proċess, jena minix politiku, nax kif xista. Pero inti problem solver. Yes, I am a problem solver. L-għanet, you stop, inti li tittara fej wasalna, u l-imsida. Identity, issa mux identity Malta, identità, all right? U tarom jisom katil bil-berjes għaddejjin u biex jina kelli l-kerer saw mal-mara biex jittam il-permessi u karti u laqqasna fiġiviri għandu jisir dak il-kontroll ma ikun tittara x-diffikultajiet u dak xubbat dik il-karta ma I don't follow them myself. Ma daw il-problemi speċa qed nifmek, speċa għaw
kabbarna l-popolazzjoni brata rapida ħafna li qed titfa' ħafna stress fuq l-infrastruttura ġenerali. Però kieku inti jiena kurjuż ħafna biex nifhem jew nistaqsi, kieku inti ikollok tagħti parir bl-esperjenza kollha tiegħek illi tidħol f'sitwazzjonijiet tara x'inhu mal-problemi u tibda ssolvi bil-mod sama sitwazzjoni titjib. Kieku Tony Gulla jmir, minn fejn jibda? Għax darba saqsew li għatlu kelli nkun Prim Ministru, jew da nagħmel li għajt Seneca li għalda the most corrupt state is the one with most laws. Konna fa bil-Latin ma tħalli għanajda bil-Malti biex niftehmu. Iktar ma jkollok liġijiet, iktar jkollok korruzzjoni. Għalla kull ewwel ħaġa li nagħmel nara ċertu liġijiet li għandna u bl-Ewropa żdiedu. Il-bieraħ mort nitfa' parcel, imposta parcel, għat-tifel joqgħod Milan, billi fit on not ħanaj xi ħaġa da jogħġbu l-kafe Malti dak bil-romfol, bil-arizetta u da tixreħ minn post il-belt, insomma. Mort imposta. Ma jagħmel nienu. Ma dak tista' tixreħ lest minn borġ, ma da lest elwi. U da għalli reġistrajtu online. Reġistrajtu online xini. Għalli xissa, għaddina fi żmieni ma kunux għalli issa għadin fl-Ewropa. U bat għalli da kif għamiltu online, għalli issa għandu mun nofsija. Għattu jina minix. Tal-posta? Tal-posta, biex għallissa daw tiġa u bat għamil il-ju, tajjeb, u l-Italja tiġa jafu li ġej parsi minn Antoni Gulla bil-kafe. Yeah, which is good. But again, sa jiena għandi l-mezzi u forsi ikun hemm is-segretarja darbohra ngħidilha mela online, però għaw ħafna nies għażedeja ta' telefon. Ma inti hemmhekk titkellem fuq ineffiċjenza. Inti qatt li isma' li Seneca qal. Seneca kien storiku. Le, mhux storiku, Storiku, filosofu b'nalija. Filosofu, iktar ma jkollok liġijiet, iktar jkun hemm korruzzjoni, tajjeb. Issa li qed ngħid li hawnhekk il-burokrazija li għandna startups kien hemm artiklu reċenti li mhux veru jgħinu l-ekonomija. Startup, very, very few they make it. Ora jagħmlu x'ismu sustainability of startup is not easy. Tajjeb, qed taħli l-flus, qed taħli anyway. That's a different subject. Però biex tibda negozju llum veru diffiċli. Mela tlaqna?